Uy, Daddy. So, birahan ka na eh. Masal na ahip ke base. Uy, mo school kan bahar sunge. Kunja baza lage. Ki ba naam asil? Aur ei school kan naam hoge. To isin bes pase. Ki to naam asil school hai? Oh, ki ba naam asil ama school khane? Aur ei sunge. Budin bonho asil. Mir kulir jabale sun. Beto school khane naam na pang. Kunja baza hai. Dari ije jang lagi, igo pati dia jang lagi. Sehingga aku rasa school kan. Jadi school kan ijan naik. Kita cara kuliah ini. Emang mera baru basi. Paring, bilang ke soal sikse. Hai kan school kan nomete. Sudah saya sang kan nomete. Dikit-dikit mono pura ke nam go. Hai tahan mera. Saya hai. Mana nomete saya nggak tuh. Ikan ama school kan mana? Kau yang aneh no. Ali masalah lain pun apa sih? Lok sidang lagi itu. Dia dah tadi lok sidang deh. Dia bohong kami. Masalah basang deh oloman. Jadi, master orang satu orang ini. Gimana di sidang marwami? Kalau pas binimbang sidang kalau nah ini jam. Nah kita nih. Bandur semua. Emang dia beda posto keren dong? Orang mereka lawan na? Terus dia jang dong? Kali jang berhadis no? Emang posto keren dong? Terus dia jang no? Ini jahe ke masalah? Dari mungkin bukan sih. Soto dokan mana ya bay? Jadi pasti school kan mana mana? Ah jadi lawan aja. Tuh kisin dah kursa. Ama school no lo. Ini school hole hobo na. Tiyo may jam ami. Te kelas korin. Aji kelas korin. Basta la pasya sunno. Ahile ham kami aro. Nahile diki kori basta ila. Nahile jaba lagi aro. Iman basa long ila jodi nahe. Tahole tuh jaba kuis na ki khor. Ayo mana kelas no korbi. Hey daddy. Ini kita kelas bagus. Master yang naik. Ada school kan kuliah naik. Kuliah di tiap hari apa nona? Tuh masih pernah pada dong ngolong. Terus jangan hadis. Dari mau pulang sini, oke saya bagus sih. Kalau kata kita naik aja, mungkin oleh sih. Menurut dia kayak naik, untuk bukan lagi naik. Kami dapat khusus. Ada nih jangan. So, jangan so.